Tunasema pole kwa meneja Omari kwa kumpoteza mke wako mpendwa, Mama Tulizo Faida, Lepro na Ulinzi Fredi Nabi. Tariki 16 siku ya 6 uliaga kweli hii dunia. Mwaka huu tunao wa 2025 mwezi wa 8 umetota Mama Tulizo Faida, ulazo salama moyoni tunalia na tunahuzunika kweli, tutakukumbuka daima, ulazo salama. Watu wote tunalia na Musasa tunalia, Omari analia, Krisi analia, na Gerati analia, na Ulinzi analia, Asisemedo analia, Stamili analia, Chiva analia, na Kasogo wanalia, Mama Toi analia, na Ashura analia, Mama Franke analia, Mzee Kayamba analia, mke wa Sara analia. Ghafla mwanga umezima, tumebaki kwenye giza, umetwacha duniani, wanao nani atawalea? Hivi mbona tu mapema unatwacha unakwenda? Si tulikupenda, Mungu kakupenda zaidi. Pumuzika salama, maana sote ndiyo njia. Leo unakwenda, kesho si tutafuatia. Familia zote mbili bado tunasema pole. Ali pole, Kahulu pole, Baby na Eme nao tunasema pole. Masine Baresa naye tunasema pole. Johnny Muinga naye anasema pole. Mtoto Kalipanga moyoni mina umia. Watu wote tunalia na Musasa tunalia, Omari analia, Krisi analia, na Gerati analia, na Ulinzi analia, Asisemedo analia, Stamili analia, Chiva analia, Krisi akiamuka maswali anauliza, baba ako wapi mama? Omari analia anakosa cha kujibu, Gerati anabaki analia. Wanadamu wabaya kushinda ni kazi, walisema wazee wa zamani. Hivi ni nani atawalea watoto wako ambao ni wadogo? Kifo unaga huruma, leo nakubali hakunaga zamu wa dunia. Omakona pilipili usiyovutishe machozi, jikaze yote ni mapito, zene twatimba amabokwe kiko ofuliru muyuvwe ko twatera. Mama Tulizo Faida zene twamutera yebalya, zene twamutera agenda, zene atuseze bafuliru muyuvwe ko twatera. Mama Faida Tulizo zene twamutera yebalya, zene twamutera agenda, zene atuseze. Watu wote tunalia na Musasa tunalia, Omari analia, Krisi analia, na Gerati analia, na Ulinzi analia, Asisemedo analia, Stamili analia, Chiva analia. Kifo bwana hakina gafepa, lakini sote tujikaze, maana sote ndiyo njia. Filipo Isco, Meneja Omari, tujikaze.